Welcome back to the second part of Pacific Health. Talanoa, malo e lelei, malo e taulava, malo e lau malie, ki hea for lau malie. Ko e tau pora ka lama talanoa mo ui lelei e ni ka inga Pasifiki, o taimi e ni 21 minutes to 4. Let me give you some updates about what happened in New Lynn last week on Friday. O telton. Sa ngulu le tātou lalo langi mo le tātou atunu o le tūlanga sa tupu mai I New Lynn I le aso wharaile o le vai aso le na tia nei. Le asa o so whai ai e stasi o tangata tangata le nei o tangata Sri Lanka. O le taimi o na utau ina tūle so fol tangata le nei. Ai o le asa I o so whai ai I tangata o le asa o atu e whai ala tau whaatau I le supermarketi New Lynn. Ai o so whai ai ro le maura le. E tau whitola I la tau sa whaamanu o lia ia maafia I o sofainga nei al tangata le nei. To lima sa mo lia atu le whale mai o na ua mana o mia ni tonga whitinga whale mai whale soifua malolo ina ia e to lua e le I mana o mia I le tūlanga le nā. Ai o tangata lea, I le talaanga o le tangata le nei o Ahmed Athio Sam Sudin le whai o tangata. Tōles fulotau sanga mai Sri Lanka. Lua awhia se fumaltasi. Na malanga mai ia tangata lea mai I Sri Lanka, nei New Zealand, I le visa onga. He came to New Zealand on a student visa in 2011. Lua awhia se fulmaleono, he started posting ISIS videos on his Facebook. Lua awhia se fulmaleono na amata wha-share, na amata wha-soa ma share ia tangata lea. Ia videos foi nele le au pa pomula al ISIS. O nā whatoa a mata o nā ave ia I leo le attention. I le tangata lea. But in 2016, he was already a resident because o lasa manuia lana talusanga I se visa surufai. He was an asylum seeker. O na grants la ia matanga luenga o whemalanga inga ia le visa as an asylum seeker. Lua whes fuluono. Nā mata I roa ia leo. E ia talitonunga whaatupu whaalawe le tangata lea. Ia, lua whes fulu valu. Na loka ia leo le tangata lea. O na ua maua se naifi. Na maua ni naifi to tono o lona whale. Na toi tatala mai lava I tua ia au kusol tausanga lava lea. O na mata I tū ma wawa ai I loa leo tangata le nei. O le mafuaangana na toi fo I mali tangata lea I totona the community. But in 2017, he tried to escape. He tried to run away to Syria and join ISIS. But the police stopped him at the airport. 2018, le sa aru whanpui toi fo I mai tua. Lea lava lana ia I totona le tatu community. Ever since 2018. A tupu na whale lave lea. Ua lewa na o na muli ia I leo I le tangata lea. E tai. E lei mawhai e leo na whaisala tau ngai o inga. O na whai mai le whamasinonga e le eise vaenga o le tula fono I lalo o Terrorism Act e mawhai o na whaasala I tangata lea. Ele mawhaina leo ona whaisoso whainga because o lewhai mele whamasinonga there is nothing in a Terrorism Act e mawhai ai ona loka e tau whia tangata lea. Lea lana I ulawa na tupur whalawe lea so wharailo lo vai aso le tuana I nei. Lawe vea I fua matangata o le atunu o. Ia, ai o le tūlanga fo I lea ona ua maliu le li lea. Ai, o le fasile to tele. O mai tu la fono. You know, the act, the legislations, policies. O losi le tu la fono ina ia tau fia I tangata whaatu whalawe whape nei. O na maua lato visa, maua lato no fo maua lato citizeni. Ao la tinga ina na o tātou tangata fo ia e tau, you know, apalai o lato visa. Le whaingata I o le whaingo o pepa malanga ia ma pepa no fo mau au le nei na sau tangata lea. Lea lau whaatupul whaalawe. Ia, o le me whaftai ai. E le iai ia soifua na mau ai. I lea whaalawe.
ia na o le mamalo le tunu usa afi ai o le taimi nei o lo tonu lava le whare mai. But anyways, tatou share COVID-19, ai le latu COVID-19, kako wor ka mai, e ka mai video leo ke manga o a fo e kua kulunga fa akai o e a. O le a, o hani o mafu whaunga, and when I die, laso mafu whaunga lea raku, ia se kako au, se kako o ngā kamanga, lemo se kua kulunga lea se i. And when I die, I keep on living. You'll always have my love, singing you through. I'll be your angel up in heaven. Forever all my love will shine on you. Baby, I love you. Baby, I need you. Yes, I do. It my foot fighting tower. And when I die, I keep on living. You'll always have my love. So yeah. COVID updates for today, the 6th of September 2021. The Luas Furu Ilato. Whaamaunia mai I lea o uli le soil matanga luega le soifua maloloina le maua I whaamai I COVID is a fuwiva. 20 new cases in the community in Auckland today, all in Auckland. 821 total community cases linked to the current outbreak or the current cluster. Walu se lau ma le wha, ola o tonu nei au ke lani, ma le se fulu fitu mai Wellington. Walu se lau ma le wha. Of the 804, 114 recovered the cases from Auckland. But the 17 cases in Wellington, 3 have recovered. Mana ia tulanga ni da. Ba se fulu la tau la tonu fa mai taimina nei, ia ona wa mana o mia I tonga fitinga fa le fo mai, ia mare to ono lo tonu o potu tinga ina, potu tinga ina. Ia, o tatu update na mole aso nei, tatu update na mole aso nei Alva City. Mana tuor va yaso nei va yaso fa mana tua ia le afo, ia le va yaso nganga tonga. Ia. Le ala fa yatu la polo misi de. E ila fai longa e fai mol tangata foi lea. La fo melanga video. La fo melanga video. Ngale 10 seconds Malo walwang e fa pia, malo lelei, malo au pito toku wingwa Awar fa uminga. Or 15 seconds. Make it 15 seconds. La fo mai. Ona then you go into the drawer. It's a malo I should fight longa ngai from the Pacific Health Talanoa. Ile aso fa raile nei so la fo mai video ale la fo mai le Pacific Health Talanoa la fo ang le BLU TV ia se o nga vai ia fa ko nga ko ko mai ale tato por kalamre na muli atu le fa ftai tele la vai mamalu mal paio tato watunu o le taliaina o le au unanga ale BLU TV I so o se vaenga o ke no pelo e fa fonga mai ai fa fitai tele la fa manuela tua manuela lockdown level 4 ia matoni au kilani fa pe 4 level 3 e isi vaenga o le atunu ia ma o se fa popongo le tato por kalame le aso tai au pa tuli ta mai le afo le lima tau tai e ma asiata on BLU TV. I love you. Mwah. Squad, baby. Rex, J Sands. Let's go. Oh, say I'm say you are complete to me, girl. By the way that you move and the way that you smile. Say, oh my Dorima, baby, you be giving your hand, I'll take you anywhere. You give me something that I never had. Cause you care, but about to me and the family. Say, why you waiting on me to talk to you? Yeah, I'ma listen what y'all say. Yeah, don't move in and come here. Yeah,
Nauna nei au tō tati wine, girl, tati wine, yeah. Say tama ine no te pai toki lau, say